ئەوەندەکاری ڕەفا 11 دەم باش ئەم دیسە بۆرەنە وانەیەکە و جوانەین برانچێ کیمیا وانەیە ئەمە بەردەوامیە وانە یەکەمینە تایبەتیان تابلۆیا پەریۆدیک وانە چوویدە مە یەک تایبەتیان تابلۆیا پەریۆدیک ناس کرد مە نیڤشکێلە ئاتۆمی مە ناس کرد ئەمێ ئەنها لەسەر چار تایبەتیان دن بخوێنن ئەمێ بەحث بکرد یا دویەمین تایبەتیان تابلۆیا پەریۆدیک ئێنێرژیە ئیۆنبوونی ئەمبەری فێربوون دەما گۆ ئەلکترۆن ji ئاستێک ئێنێرژیە نزم دەرباسی ئاستێک ئێنێرژیە بلندتر دەبە ئێنێرژیە دستینە ئێنێرژی جێر پێویستە تەمام ئەلکترۆن گیا ئاستا هەفتا هەگەر ئێنێرژیە هاتی داین زێدە بە وێ دەمێ وێ ئەلکترۆن خۆ ji ئاتۆمێ وێ ڤەقەتینە وێ دەمێ ئەم ji vê ئێنێرژیە پێویست ئاکۆ ئەلکترۆن ji ئاتۆمێ تێ ڤەقەتاندن ئەم دەبێژن ئێنێرژیە ئیۆنبوونی ئەف وەکە پێناسە ژێرە قاسیە ئێنێرژیە پێویست یا ji بۆ ڤەقەتاندنا ئەلکترۆنا ئاستا داوی ji ئاتۆمێ جێرە دەبێژن ئێنێرژیە ئیۆنبوونی دبە گێ ئاتۆم ئەلکترۆن کێ بدە دبە گێ دوا بدە دبە گێ سێ ئەلکترۆنا بدە بەس vê de mercik heye divê atom di rewşa gaz de be heger atomek elementek yek ji elementên tabloya periyodîk be di rewşa gaz de be ez qasiyek enerjiyê ez bidê me wê îyona pozitif bide me û elektronek dibe got di elektrona bide em bêjin wek vê mînaka han êkis di rewşa gazê de be zêdekî em qasiyek enerjiyê bidênê ev îyona han wê di barê pozitif îyona pozitif zêdek elektronek çi qeysî te enerjiyê bêhtir bidê ew qeysî elektron xwe jê vediqetîne temam di stûna û di rêzan de ev taybetiyan han çawa tê guhertin di stûnan de ji jora stûnê ve ber bijêr ve enerjiya îyonbûnê kêm dibe çima kêm dibe ji ber astên enerjiyê pir dibin zêde dibin fe atom tovika atomê û kişandina wêna ji elektrona asa dawî re kêm dibe lawaz dibe ji ber vê yekê di stûnan de kêm dibe di rêzan de ji çep ber bi rast ve ew jî zêde dibe ji çepê tabloya periyodîk ber bi rast ya wêna ve enerjiya îyonbûnê zêde dibe ew çima ji ber got hejmara atomî zêde dibe nîvişkêla atomî biçûçik dibe ew kişandina tovikê ji elektron re xurtir dibe mezintir dibe enerjiya elektronê jî jê re zêde dibe heger em pêkanînekê em ser vê taybetî em bistînin ev hersî elementên pêşiya me nitrojîn lîsyum bor ev li gorî zêdebûna enerjiya îyonbûnê em wana rêz bikin ka çawa zêde dibin çûk ber bi mezin ve çareya wêna di vê destpêkê em tabloya cihê wana di tabloya periyodîk de em nas bikin ji bo ez cihê wana diyar bikim li vê ez wal ser orbîtala belav bikim yek is dido dido is dido dido pî orbîtala pî gar rajê şeşa lê sê elektron tenê cemiman ez ê deynim sê lîsyum xwedî hejmara atomî sê ye sê protonê wên sê elektron jî li derdora tovikê digere orbîtala yek is rajî didwa dido is gare rajî didwa lê yek elektron maye em ê deynin yek bor hejmara atomî jê re pênc e yek is dido dido is dido dido pî yek
هجمار الکترون بجمیرن دو و دو چهار و یک پنج. لویل بلابونا الکترون السر اوربیتالان بلابونا الکترون السر اوربیتالان و آتومان امچه دیگه چه انجامی اف هرسی آتوم اف هرسی المنت ده همان ریزی دیه دریزا ده دوا دیه لی نه ده همان ستونی دیه نتروجین ده ستونا سیا ده جگروپا پی لیسیوم ده ستونا یکی ده جگروپا اس بور ده ستونا یکی ده گروپا پی وکه فیر بونو ام زانین تابلویا پریودیک مگوتش هفت ریزان پیک دیش حجدستونا اف حجدستون جی مکرن گروپا اس گروپا دی گروپا پی گروپا اف مناس کر هما هرسی المنت در ریزه که دنه لی بلاغونا ند همان ستونی دنه فانرژیا ایون بونه ویجیره وها به کی جان یا آخری برب چپیوی لیسیومه گوتو بولی گوری زیده بونا انرژیا ایون بونه او هما گوت انرژیا ایون بونه چاوا زیده به چپی برب راستی و زیده دبه المنت ها یا چپ زیده سپیکه وینا بنویسینه کی جانه لیسیومه دوره بور دوره نیتروژین ما گوت شپی تابلویا پریودیک بر براستی و انرژیا ایون بونی زیده دبه زیده دبه نها هم گهاشتن تایبتیان سسیا ج تایبتیان تابلویا پریودیک انرژیا ایون بونی وکه ام بزانین دماغو اتم نوتر یا تابلویا پریودیک دماغه الکترونا بده دبه ایونا پوزیتیف شبر هجمارا بروتونا جا الکترونا زیاده تر دبه دماغه الکترونا دستینه دبه ایونا نگاتیو او نوتربونا وینا وندا دبه خرا دبه باش اف نیوشکیلا ایونی گلو نفساوی همان نیوشکیلا اتمیه آنتی گوهرتن بگمان تی گوهرتر ده انجام دانوساندنا الکترونان ده ام میراکه که ام بسینن فلور خودی هجمار اتمی نه بلاغون اویل سر اوربیتالان یک اس دو اس دو پی پنج فلور پیوستیاوی به الکترونه که هیگ آستا خانی داوی تجب که به 8 الکترونا آستا داوی دو اس دو پی 7 الکترون پیوستی به الکترونه که هی دستینه جه علامت کیدن و دبه ایونا نگاتیو یا فلور نیوشکیلا ایونا فلور یا نگاتیو جه نیوشکیلا نوتر ایونا علامت اتوما فلوری یا نوتر مزنتر دبه چما جبرکو الکترونک استاندیه نیوشکیلا اتمی ایونی جیره مزن دبه لی الصودیوم دماغو ایونا پوزیتیو چی دبه صودیوم خودی هجمارک اتمی 11 بلافون اویل سر اوربیتالان و هایا دماغو الکترونکی وندا دکه شبود آستا داوی دبه به 8 الکترونکی وندا دکه دبه ایونا صودیوم یا پوزیتیو ایونا صودیوم یا پوزیتیو جه اتما صودیوم نوتر بچوکتر دبه دویده بچوکتره سدم آویش برگو آستا داوی یا انرژی دره دبه هنن دو آستین انرژی نیوشکیل چوچک دبه قباره یا چوچک دبه شبرویه که شاندن اتوفیکش الکترونا مزرتر دبه ایونا نیوشکیلی او جی بچوکتر دبه نها امی پیکانی نکیجی لسر بستینن بلافونا وان اتوما صودیوم 11 مگنیزیوم 12 المینیوم 13
لگوری زیده بونا نیوشکیلا ایونی امی واچاوان ریز بکن. شخوا ده ستونان ده نیوشکیلا ایونی جوری ده جور بربجیر استونی و زیده دبه وش چپا تابلویا پریودیک ده دریزان ده بر براست و کم دبه. المنتین صودیوم، مغنیزیوم، آلومینیوم لگوری زیده بونا نیوشکیلا ایونی چاوا دبه. صودیوم، مغنیزیوم، آلومینیوم ده همان ریزیدهیه ده ریز اساسیان ده تابلویا پریودیک هگر موثر اوربیتالا بلاف بکن زیده بونا وها دبه. صودیوم پشتره مغنیزیوم پشتره آلومینیوم لگوری زیده بونا اجمارا اتمی. نیوشکیلا ایونی نها ام گهشتن تایبەتیە چارە ئەلکترۆن خواز دەماگۆ ئاتۆمە غازێکی ئاتۆمە چه ئەلەمنتێ بە درەوشە غاز دەبە وەکەمە شەرت مەرج مەژێردانی دەماگۆ ئەلکترۆنێکی بخوازێ ئەنەرژی ژێر پێویستە ئەو قاسیە ئەنەرژیە تێداینج بۆکە ئاتۆم وەگوهرە ئیۆنا نێگەتیڤ جێرە دەبێژن ئەلکترۆن خواز. ئەلکترۆن خواز چاوە د تابلویا پریودیک ده تیو گوهرتن در ریزان دستونان ده شخویا ده ستونان ده جور بر بجیر و کیم دبه چما کیم دبه جبر هجمارا اتمی زیده دبه نیوشکیلا اتمی ویده زیده دبه کشاندنا نابر اتوفیکی و الکترونا داوی ده کیم دبه لاواز دبه در ریزان ده چپی بر به راستی و زیده دبه الکترون خوازا المنتکی ج الکترونان رو جبرگ کشاندنا نابر اتوفیکی و الکترونا داوی ده خرد دبه. الکترون نگاتیو تایبەتیە پێنجان یا تایبەتیان تابلۆیا پەریۆدیک ئەو دەستونان و ڕێزان de çawan dibe ji jor ber bijêr ve zêde dibe ji ber ku nîvişkêla atomî zêde dibe elektronegatîvayê jî zêde dibe di rêzan de ji çep ber bi rast ve kêm dibe. Ji rêzan di rêzan de elektronegatîv ji çep ber bi rast ve zêde dibe lê destûnan de kêm dibe. Ji ber vê yekê elementên oksîjîn û flor û klor xwedî elektronegatîvan ya herî zêde di kîmya de di tabloya periyodîk de em wana nas dikin. Li vê de wana me bi dawî bû me taybetiyên tabloya periyodîk nas kirin di stûnan de di rêzan de çawa tên guhertin bi pirsên nirxandinê karê werî malê ye lê guhdarî bikin û bi xwe re mamosê xwe re guftûgo û çareser bikin bi hêvî me we jê sûd girtibin û dimînin xêr û xweşî be.